Om Swastiastu. Kepada para pecinta seni Magagitan dimanapun berada, kembali YouTube channel Gerado Rusmana Bali. Kali ini akan sharing mengenai tutorial belajar Wilatan Pupuh Sinom Giri Putri ala Gerado Rusmana Bali channel. Nah, di sini teksnya yang akan ambil dari Goguritan Suda Male. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada topiknya. Kita mulai dari baris yang pertama. Di baris pertama, niki kocap ide betaro siwo. Di siwonya niki ada A yang bercetak warna biru. Itu artinya guru dingdong. Vokal terakhir yang ada di dalam setiap baris itu namanya guru dingdong. Nah, niki supaya namanya kita belajar pada lingso pupuh. Nah, niki kalau umpamanya jumlah suku kata yang ada di dalam setiap baris itu namanya guru wilangan. Kalau jumlah baris yang ada dalam setiap bait itu namanya guru gatra. Mari kita mulai. Kocap ida betaro siwa. Nah, di baris yang pertama. Nah, di sini kalau kita dengarkan cengkoknya di Botaro Siwo, di Siwonya niki. Nah, kalau kita hitung cengkoknya itu ada sekitar 17. Nah, namanya cengkok. Nah, di setiap penemang tidak akan pernah sama karena yang dinamakan cengkok niko tergantung dari keinginan dan kemampuan penemang itu sendiri. Seandainya saja umpamanya di baris pertama niki di cengkok di siwonya kita kurangi, berarti pemecah nadanya yang kita kurangi. Satu contoh begini. Kocap ida botaro siwo nong neng nang neng nong neng nang neng nong neng nang neng nang. Nah, ini kok taro siwo. Nah, ini kok 13. Kalau seandainya supaya cengkoknya lebih panjang, botaro siwo nong neng nang neng nong nang nong neng nang. Nah, ini kita tambahnya nang nong neng nang neng nang neng nong neng nang neng nang sehingga menjadi botaro siwo. Ini ke 17. Kalau 13-nya taro siwon nong neng nang neng nong neng nang neng nong neng nang neng nang. Nah, ini kok yang mana di dalam diri kita nih kok kira-kira yang merasa kita cocok. Nah, niki namanya mengimprovisasi. Artinya kita kembangkan cengkok nih kok. Nah, niki. Dia ulangi. Kocap ida botaro siwa nong nang nong nang nong nang nang nong nang nang taro siwa. Kalau dilamatkan botaro siwa. Nah, makanya kita perlu belajar kecepatan nada cengkok. Nah, di sini poinnya kita gunakan aja, kita pakai diafragma kita. Kalau kita dengan bibir nih kok tidak akan bisa mempercepat cengkok dengan cara namanya pas kita mengeluarkan huruf A nih kok. A. Ketika vokal keluar, perut mundur. Nah, kalau perutnya mundur seperti equalizer di dalam sound system nih kok, pasti akan selalu cepat bisa memindahkan dari satu nada ke nada-nada yang lain nih kok. Nah, bagaimana ending akhir di baris yang pertama niki? Kocap ida botaro siwa. Nanti di baris yang pertama. Sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Kita lanjut di baris yang kedua. Ring pamraman ngeka
di baris yang kedua. Di sini guru dingdongnya adalah vokal terakhir di baris kedua di sino meniko adalah pasti i kenten nge. Nah, kita pelan-pelan saja di sini cengkok di baris yang kedua niki di pamereman mannya niki agak panjang sedikit. Kita pelan-pelan saja niki. Reng pamereman ning nani nong ning nang nong ning nong nang nong. Reng pamereman ning nong nong nang ning nang ning nong ning nong ning nang ning nong ning nang ning nang iki menggabungkan dari satu apa namanya iki cengkok-cengkok niki. Nah niki kalau bisa napas jangan sampai terputus. Nah bagaimana cara kita mengatur napasnya? Reng pamereman. Nah niko di pemeraman. Ngeka nong ning nong nang nong nang ning nong ngeka budi nong ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong ngeka nong ning nong nang nong nang ning nong ngeka budi nong ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong budi. Ini kalimatnya di baris yang kedua. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang kedua niki? Reng pamereman ngeka budi. Nah, ini kalau di baris yang kedua. Kita lanjut di baris yang ketiga. Sekarang di baris yang ketiga. Mapi, mapi. Sungkan nah niko di baris yang ketiga. Nah di baris yang ketiga niki guru dingdong vokal terakhir adalah vokal A. Sekarang cengkoknya. Mapi, mapi, nong ni nani nong ni nani nong ni nong nani nong ning. Mapi, mapi, sungkan, sungkan ning nang ning. Rahat, rahat, nong ning nang ning nong, nang ning nang ning. Sungkan, rahat, nang ning nang ning. Nanti ya ulangi. Mapi, mapi. Nani nong ni nani nong ni nong nong ni nong ning. Mapi, mapi. Sungkan atau sungkan ning ning nang ning. Nah, ini kok bisa sungkan rahat nong ni nang ni nong nang nong ning nang ning. Sungkan rahat. Nah, ini kalau di baris yang ketiga. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ketiga niki?
Mepi, mepi, sungkan Nah, ini kok di baris yang ketiga. Sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Mawacana ring batari. Nah, ini kok di baris yang keempat. Nah, sekarang cengkok yang di baris keempat niki. Mawacana ning nang nong ning nang nong ning nang nong ning nong nong nang ning nang ning nong ning nong ning nang ning nong ning nang ning nang. Niki sama dengan di baris yang kedua di pemeremannya niki. Mawacana ning nang ning nong ning nang nong ning nong nang nong. Mawacana ning nong nong nang ning nang ning nong ning nong ning nang ning nong ning nang ning nang. Mawacana ring bon ning nong ring bon ning nang ning nong ning nong. Niki ring bon ning nang ning nong ning nong. Ring bon ring bon ning nang ning nong ning nong nang ning. Ring batari nong nang ning nang nang nong. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang keempat niki? Mawacana ring batari. Nah, ini kalau di baris yang keempat. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Babawase sarat wiyati. Nah, niki cengkok di baris yang kelima. Babawase nong nang nong nang 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 nong nang nang. Babawase nong nang nong nang nong nang. Babawase sarat ning nang ning nong sarat wiyati nong ning nong nang sarat sarat ning nang wiyati nong ning nong sarat wiyati. Nah, ini kok di baris yang kelima. Sekali lagi ulang ini ki. Babawase
Boba wase nong ning nang ning nong nang nong ning nang ning nang nong ning nang ning Boba wase sarat ning nong wiati nong ning nong nang nong nong. Nah Niko di baris yang kelima. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang kelima niki? Baba wase sarat wiati. Ini di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang keenam.